بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Akati tugenda kusoma kabonero akasukun kano bakaita sukun tuze turaba kano ka fataha ntulaba ku dhamma ntulaba kuki ku kasra twabwize kati bakuwadde sukun naam oba jazim. Akati akabonero kano by the way kisokera ddala page eno manyi buli page sawa tulina kyetuyigawo buli page ebako kyoyigawo. Page eno ekuyigiriza ennyukuta eza qalqala ennyukuta ezikoona eza qalqala ezirimu eko nga bw'ojogera bw'oti evaamu eko ntegereka singa oba ogisanzeeko ki sukun oba singa oba ogisanzeeko ku nkomekero y'ekigambo oba aya. Tulina ennyukuta ttaano eza qalqala. Tulina qaf, tulina ta'u, tulina ba'u, tulina jim ne dal. Ziva mu kigambo qutubu jaddi. Qutubu jaddi ntegereka bw'obeera ozikwata. So ennyukuta zino zisomwa mu nsomwa ey'enjawulo etafaanako nga zino zinaaza endala senga zibaako sukuni oba nebeera ku nkomekero ya aya nga yesembayo. Naam, because bobanga omaliza aya oba eriko fataha oba eriko dhamma oba eriko kasra aya eyo oba ennyukuta eyo ogisaako sukuni nga Allah bwe yagamba nti أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الله يقول الحمد لله رب العالمين. ايو نون يسمبا يو eriko kiri alamina nejo kanti alamin nam nusako sukun buli wanga omaliza aya nga tewali madda eno tujagiraba ennyukuta zinza eziwangaza ezo huruful mad bwebanga nga teziriyo naam obogenda kusako sukuni at the end of that aya. Katugamba nti tulina ennyukuta ttaano eza qalqala. Naam, omuli qaf, ta'u, ba'u, jim ne dal. Naam, kakati ennyukuta zino nga woziraba singa osingana sukuni ku qaafu eno qaafu ogisoma qo bweti tegeda qo ate no ta'u n'osoma to si tho ono wa nedda tugamba to naam. Ba'u n'osoma be jim n'osoma je dal n'osoma de. Naam, singa ogisinkanako sukuni naam aha bwotyo bukola ki bwotyo bwozisoma. Kakati singa togisanze ku sukuni abanga teri mu zino ate yo tugenda kulaba engeri gyozisoma ntegereka. So kati ontulina abe tugamba ba'u tusoma be. So tugamba nti si abu ganti abu oba osoma Arabic ate no Quran tajwid katugamba nti abe labe sabe si abu. Naam, si abu oba labu oba sabu nedda tugamba nti abe labe sabe nyoza mukategedde khabe
abe, labe, sabe, khobe, shegede, shabe, dabe, tobe. Kati neba kuwa mim teri muwano. Kati mim jisikile kweno ugamenti tom so si tom towangaza to gamanti tom gamanti tom tom nam tom so si tom nam gamanti tom lam so si lam ne lam sam qalabi sam sham naam sham so si sham ne sham dam jipozi zingine ko dam dham am ino ain iba am so si am ne am ade dali mweli muchi muqalqala atuka anti ade qade jade naam jade jan ola kwata kalimiko okalemeze woje nuni yenyini ogamenti jan tokajao bokajao ojaganti jani nega manti jan so si jan ne jan naam jan eno jisikide kwenu ogamenti jan tan so si tan oba so si tani ne tan to segula lulimi ngo wokozeti wolusiza ngo somenyuko ya skun olekawo ino dhwa so yebera dhwan so si dhwani ata so si dhwani ne dhwan han not han ne han so si hani han haje jim yachi jim mweli muchi muqalqala tuganti je tuganti haje ukarabi haje then faje jaje so si jaji arabiki eno sa arabiki jaje maje naam maje eno qafu eni muchi muqalqala tukai qafu ya qo tukanti maqo si maqo naam obla maqo olia eko ndo weja maqo si makha neda so si maqi ne no tukanti maqo thaqo jikone burunji faqo nam baqo bal si bali ate so si bali nae bal to se guka kalimi kalekeo bal so si bali mal so si mali ne mal tal kal lam naam kar yanjawlo ino ra'u ino lam tukanti kar naam kar so si kari no naam سبارك الله فيكم جزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة تugenda koma for today insha Allah onakurencha tujja kutandikira ate tutabe ku page eno edako maso insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. صدق الله العظيم.